Kruг može da bide nasmejano lice. Krug može da bide glava na ptica. Krug može da bide alkata na mama. Ili tortata što ja napraviv sama. Krug može da bide zemljata naša. Krug može da bide ivica na čaša. Krug može da bide jedna vkusna pita. Od neja može da jademe site. Krug može da bide mesečina polna. Krug može da bide klopče od volna. Krug može da bide časovnik na zid. Krug može da bide herojski štit. Krug može da bide sonce što greje. Krug može da bide tapan što peje. Krug može da bide okoto tvoje. Сега кажи ти, овој круг, што е?